روز بخیر بینندگان عزیز، سرخطی رویدادهاست منظورتان از استودیوی مرکزی رادیو زودیم. در دقیقه بعدی امروز 28 ایول درباره آن میگوییم که در تاجیکستان امگذرانی عمومی شروع می شود. سه کارمند شرکتی وابسته به برادر مرادلی علی مردانов رئیس پیشین اگروینوست بانک با میلیون ها سومانی از کشور فرار کردند. نخست وزیر روسیه دستور داد که سازشنامه مربوط به پرداخت نفقه مهاجران به امضا رسانده شود. از امروز در تاجیکستان امگذرانی سراسری ساکنان از 18 ساله به بالا با واکسینه آمریکایی مدرنا شروع می شود. وزارت تندرستی به پایگاه یورتیج گفته است شهروندان می توانند برای مایکوبی بر ضد بیماری کووید 19 به مرکزهای سلامتی محلی زیستشان مراجعت کنند. تاجیکستان از آمریکا روز 26 ایول در دایره کمک بشردوستانه 1.5 میلیون وایه واکسینه مدرنا دریافت کرد که برای 13% اهالی پیش بینی شده است. همچنین قرار است امروز 2 میلیون واکسین چینی کروناواک نیز به تاجیکستان وارد گردد. تاجیکستان در آینده نزدیک استحصال دستگاه نفس‌دهی صنعی یا خود ایویل محلی را به راه می‌ماند. فراد رحیمی پرزیدنت اکادمی علم‌های تاجیکستان ضمن نشست خبری گفت ماه می سال جاری عالمان تاجیک اولین دستگاه ایویل را استحصال نمودند که در جهان سابقه ندارد. دستگاه مذکور همگی 5 کیلو وزن داشته توسط برق کار میکند. به قول منبع پس از تکمیل یافتن ایویل را در بیمارخانه یوری تجلی به استفاده دادند. فراد رحیمی افزود دستگاه استحصال عالمان تاجیک در برابر دادن نفس صنعی همچنین سطح اکسیژن در خون و حالت دل بیماران نیز معین میکند. انتظار میرود که وزارت صنعت و تکنولوژی‌های نو تاجیکستان به زودی استحصال دستگاه نفس‌دهی صنعی را به راه ماند. مسئولین اجنسی مبارزه با فساد تاجیکستان میگویند سه کارمند گروه شرکت‌های برکت وابسته به پرده علی مردانov برادر مرادلی علی مردانov رئیس پیشین اگروینوست بانک از کشور فرار کردند. فخرالدین اکرمزاده یک مسئول اجنسی مبارزه با فساد امروز ضمن نشست خبری از این سه نفر نام نبرد اما گفت که آنها در تصرف 52 میلیون سومانی دست دارند. به قول اکرمزاده در حال حاضر در نسبت آنها پرونده باز شده در جستجو اعلان شدند. او گفت که بر اساس معلومات آنها این سه نفر در روسیه می باشند. اجنسی مبارزه با فساد همزمان افزود ماه مارت امسال پرده علی مردانov با برقرار نمودن 105 میلیون سومانی عفو و از بازداشت آزاد گردید. قرض شرکت برق تاجیک در نزد نیروگاه سنگتوده یک در نیم سال جاری 279 میلیون سومانی بیشتر شده است. ماموریت نیروگاه سنگتوده یک دیروز با نشر یک اظهارات گفت شرکت برق تاجیک همگی 33% پول برق تولید کرده این نیروگاه را پرداخت میکند. از این رو قرض شرکت برق تاجیک در نزد نیروگاه در مجموع به 1 میلیارد و 89 میلیون سومانی رسیده است. در حالی که ساکنان تاجیکستان از کمبود نیروی برق حتی در تابستان رنج میبرند، از نصف زیادی توانایی نیروگاه استفاده نمی شود. ساختمان نیروگاه سنگتوده یک سال 2006 با سرمایه‌گذاری روسیه آغاز یافته سال 2009 به انجام رسید. قدرت نیروگاه 670 مگاوات در یک سال را تشکیل می‌دهد. کامرانشاه استوپیریون پهلوان معروف تاجیک صبح امروز در المپیادای توکیو در مسابقه جودو در وزن تا 90 کیلو بر رقابت از دور دوم شروع کرد از اکسل کلرگیت فرانسوی شکست خورده از حق ادامه مبارزه برای مدال محروم گشت. کامرانشاه استوپیریون سومین پهلوان تاجیک است که در المپیادای توکیو ناکام شد. از این پیش سامان محمد بیکوف در دور سوم از رستم اوروجوی آذربایجانی شکست خورد. بعداً اکمل مرودوف نیز از ورزشکار گورجی مغلوب گشت. باز یک پهلوان تاجیک تیمور رحیموف 30 ایول وارد رقابت می شود. در چارچوب تعقیب مطبوعات و جامعه شهروندی دادگاه بلاروس شبکه تلویزیونی بیلسات را که از طرف پولشا و یولایستان سرمایه گذاری می شود اکستریمیستی عنوان داد. روز 27 ایول وزارت کارهای داخلی بلاروس گفت هر کسی که به این شبکه معلومات می رساند از آزادی محروم می گردد.
телевизиони белсад бо гузоришҳояш дар бораи фаъолиятҳои мухолифини ҳукумат ва режими Александр Лукашенко дар байни мардуми Беларус шӯҳрат дорад. Бо ҳукми додгоҳ сомонаи белсад ва ҳисобҳояш дар қаламрави Беларус баста шуданд. бо наздикшавии аввалин солгарди эътирозҳои мардуми Беларус, Лукашенко таҳдид кард ки кишварро аз фаъолони ҷомеаи шаҳрвандӣ ва хабарнигорон пок мекунад. созмони ҳомии ҳуқуқи башар бо номи Вясна иброз доштааст ки моҳи равон мақомот камаш 200 амалиёти кофтукови идораҳо ва хонаҳои рӯзноманигоронро гузаронданду феълан 27 хабарнигор ва аз ҷумла 2 зани хабарнигор аз телевизиони белсад пушти панҷара мебошанд. раҳбарони белсад дар Полша изҳороти пахш намуда таъкид карданд ки корашонро идома хоҳанд дод. шумо сархатти рӯйдодҳоро тамошо доред. хадамоти консулии сафорати Тоҷикистон дар Русия 19 муҳоҷири тоҷик бо шумули занону кӯдаконро ки муддати тӯлонӣ дар Осетияи ҷанубӣ дармонда буданд берун оварданд. бо дархости сафорат мақомоти рус роҳи транзитиро боз намуда иҷозат доданд ки ин муҳоҷирон тавассути роҳи заминӣ ва давоми 3 шабона рӯз ба фурудгоҳи Домодедовои Москав интиқол дода шаванд. ҳангоми сафар шаҳрвандон бо ҷойи хоб ва ғизо таъмин гардида барои бозгашташон ба ватан мусоидат карда шудааст. дар вилояти Москав ду зодаи 41 ва 42 солаи Тоҷикистонро бо иттиҳоми дуздии мошинҳо боздошт карданд. ба навиштаи хабаргузории Риафан мақомоти ҳифзии ҳуқуқ замони гумонбаронро дастгир карданд ки мошини як сокини маҳаллиро аз назди манзили истиқоматиаш мерабоянд. ба қавли манбаи хабаргузорӣ, ин 2 нафар пештар зери шубҳаи мақомоти интизомӣ қарор гирифта, аз паси онҳо назорати пинҳонӣ бурда мешуд. баъди боздошт маълум шудааст ки гумонбарон боз дар 6 ҳолати дигар дуздии мошинҳо ширкат карданд. агар гуноҳи онҳо собит шавад, ба ҳар якашон то 10 соли зиндон таҳдид мекунад. сарвазири Русия Михаил Мишустин ба сохторҳои дахлдор дастур дод ки сӯзишномаи марбут ба нафақаи муҳоҷиронро ба имзо расонанд. дар ин бора дар портали иттилоотии ҳуқуқӣ хабар дода шудааст. тибқи санади нашр гардида, Михаил Мишустин бо имзои фармон ба вазорати меҳнату корҳои хориҷии Русия супориш додааст ки барои имзои сӯзишномаи нафақа бо Тоҷикистон гуфтушунид кунанд. бар пояи қарордод ҳар ду ҷониб ҳаҷми нафақапулиро барои муҳоҷирон вобаста ба андози иҷтимоие ки дар давоми солҳои корӣ дар ин кишварҳо супоридаанд таъин хоҳанд кард. ба ҳамин тартиб муҳоҷири меҳнатӣ баъди баргаштан ба ватан аз кишваре ки дар он ҷо кор кардааст нафақапулӣ хоҳад гирифт. дар бораи ниҳоӣ шудани тарҳи миёни Тоҷикистону Русия оиди пардохти нафақаи муҳоҷирон ҳафтаи гузашта раиси оҷонсии суғуртаи иҷтимоӣ ва нафақаи Тоҷикистон иттилоъ дода буд. интизор меравад имрӯз тобути як муҳоҷири тоҷик ба ватан бирасад. сокини 28 солаи шаҳри Исфара ҳангоми кор дар сохтмони баландошёнаи Екатеринбург афтида ба ҳалокат расидааст. интиқоли ҷасади ин ҷавон ба ватан бо кӯмаки афроди хайрхоҳ имконпазир шудааст. дирӯз тобут аз шаҳри Екатеринбург ба Тоҷикистон тавассути Узбекистон фиристода шуд. гуфта мешавад, ин ҷавон 3 рӯз баъд бояд ба синни 29 мерасид ва аз ӯ 3 кӯдак ятим мондааст. ҳарчанд кор дар Русия то ҳанӯз як манбаи асосии таъмини рӯзгори аксари хонаводаҳо дар Тоҷикистон боқӣ мемонад, вале солона беш аз 1000 оила дар ватан тобути наздикони ноноворашона қабул мекунанд. марги муҳоҷирони тоҷик дар бештари маврид бар асари садамаҳо, фалокатҳо дар ҷои кор ва бемориҳои гуногун гуфта мешавад. рӯзи гузашта дар натиҷаи як садамаи маргбор дар роҳи Тюмени Русия як шаҳрванди Тоҷикистон ба ҳалокат расида, 2 каси дигар маҷрӯҳ шуданд. хабаргузориҳои маҳаллӣ аз қавли бозрасии давлатии автомобилии вилояти Тюмен менависанд, ронандаи мошини Деу Нексия ки зери идораи зодаи Тоҷикистон будааст, ба муқобили роҳ баромада ба мошини боркаш бармехӯрад. дар натиҷа ронандаи 42 солаи тоҷик дар ҷои ҳодиса ба ҳалокат расида, як мусофири мошин ҳамроҳ бо ронандаи боркаш бо ҷароҳат
جراحت‌ها به بیمارستان برده شدند. طبق فرضیه پیشکی احتمالاً راننده توجی که از کار ساختمان برمیگشته است در سر چنبر ماشین خوابش برده است. تحقیق صدمه ادامه دارد. اکنون برای شما بینندگان عزیز درباره قرب رسمی اسعار خارجی در تاجیکستان معلومات میدیم. بانک ملی برای امروز 28 ایول $1.11.32 درهم و $1 13.37 نرخ گذاشته است. امروز 1000 روبل روسی 153.40 درهم ارزش دارد که نسبت دیروز بیشتر می باشد. بینندگان عزیز با همین نشر نوبتی سرخطی رویدادها را به انجام میرسانم. اگر خبر و یا نوارد دارید لطفاً برای ما فرستید. ملاقات بعدی ما 3 ساعت پس خواهد بود. روز خوب داشته باشید و خود را احتیاط کنید.